Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita coba belajar Iqra kelima halaman 13. Ada Ibu Yani di Bengkulu yang sekarang ada di Taiwan. Silahkan Bu Yani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini belajar khairun nisa. Ini nun mati atau tanwin ketemu nun dan mimih idgham bigunah. Dimasukkan, diidghamkan, ditahan. Khairun nisa. Mimma. Mimma. Suaraku jelas nggak, Pak? Bagus. Wa ma lahum min nasyirin. Wa ma lahum min nasirin. Huwa fi dalalim mubin. Huwa fi dhalalim mubin. Kemudian Ala siratim mustaqim. ala siratim mustaqim. Summa dammaranal akhirin. Thumma dammarnal akharin. Qalilam ma tashkurun. Ma-nya panjang. Qalilam ma tashkurun. Qalilam ma tashkurun. Qala innakum makisun. Qala innakum makisun. Liyuqda ajalum Liu bukan musam. lia, liu, liu kodo. Liyuqda ja Ah, liyuq liyuqda ajalum musama. yang tasjidnya ujungnya musamma disamber. Yuk. Oh, iya ya, Pak. Liyuqda ajalum musamma. Liuqda ajalum musamma. Inna kaidi matin. Inna kaidi matin. Walan nu'ajiru. Walan nu'ajia. Walan nu'ajizahu haroba. Suaranya kecil. Aduh. Walan nu'ajizahu haroba. Walan nu'jizahu haraba. Fakuluhu wani ammari. Mari. Rinya panjang. Fakuluhu hani ammari'a. Fakuluhu hani'am mari'a. Kemudian. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Khusubum Khusyubum. khusubum musana khusubum Musannadah. Nyambernya ke nun. musana Musannadah.
Khusubum musanan. Aduh, susahnya astagfirullah. Khusyubum dari ini tanwin ke sini tasjid nyamber. Dari sini Khusubum musan dari sin ke nun nyambernya ya. Jadi bukan mus. Kalau mus berarti tasjidnya di sin. Pendobelnya di sini. Musannada. Kayak tembakan ya dari sini. Sini tembak ke sini. Khusubum. Dari sini musannada. Yuk. Khusubum musannadah. Iya. Khusyubum musannada. Kemudian ini alif lam samsiah. Jadi di Quran itu ada alif lam yang dibaca sama alif lam nggak dibaca. Gampangnya pemahaman kita, alif lam yang nggak dibaca ya karena tidak ada tanda baca. Di sini ini tidak ada tanda apa-apa. Karena tidak ada tanda ya jangan diapa-apain tuh. Ya. Jadi di sini nyamber aja langsung ke sini. Bin tuh. Uwan. Uwan gitu. Beda dengan yang ini ada alif lam komariah, alif lam yang dibaca. Karena ada tanda bacanya. Al, was, wasil, khannas gitu ya. Cara gampang. Sebetulnya alif lam itu ada komariah, ada samsiah. Komar yang ada sukunnya, yang ada bulannya, ada sukunnya. Samsiah nggak ada apa-apanya. Itu cara gampang ya. Itu bedanya Pak ya. Jadi kalau kajian tajwidnya agak jauh, agak panjang. Yang gampang itu aja. Iya. Seperti di dunia ini cuma ada Kalau nggak dua. ada tandanya Kalau nggak itu alif laki-laki ya lam wanita gitu samsiah. ya. Gitu Kalau pria ada pria ada tandanya, cirinya. Laki-laki ada kalau ada cirinya. tanda, kalau ada tandanya alif lam apa namanya Pak? Komariah, Komariah. gitu Komariah. ya. Jadi semua ada Ya. cirinya gitu. Oke. Ini komariah. 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 Komarun, bukan komariah. Kalau yang tadi syamsun, matahari, syamsiah. Kalau yang nggak ada cirinya, alif lam Samsiah. samsiah. Syamsiah. Syamsiah. Ya. Matahari. Itu ya. Yang gampangnya alif lam yang ada tanda ya yang dibaca. Nggak ada tanda baca. Alif lam yang nggak ada tanda baca, alif lamnya jangan dibaca. Kenapa? Itu ceritanya panjang ya. Kalau nggak Alif lam dibaca jangan ada. samsiah Oh lain. Kalau nggak ada salah nanti artinya ya. tidak dibaca. Baik silakan. Baca dan nggak dibaca ya alif lamnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nahar. Wan nahar. Wan nas. Wan nas. Bin nuzur. Pendek. Bin nuzur. Oh iya ya. Bin nuzur. Kemudian. Fi sudurin nas. Fi sudurin nas. Kemudian. Al-waswasil khannas. Al-waswasil khannas. Wan nazi'ati Apa? gharqa. Wan? Wan nazi'ati gharqa. Wanna wannazi'ati gharqa. Kemudian Wan nashitotis. Wan nashitoti nashto. wannasyitati nashqa. Kemudian Wa kunna wakun gunnah. Wakunna nanya matabi'i. wa kunna nakhudu mu'al Ma'al khaw. bukan mu'al, Maaf. ma'al. Wa kunna nakhudu ma'al khaibidin. Wa Ulang. kunna nakhudu ma'al khaidin. Kemudian Am kana minal ghaibin.
Am kana minal ghaibin. Inni lakum nazirum mubin. Inni lakum nadhirum mubin. Kemudian. Wa ma lakum min nasyirin. Wa ma lakum min nasirin. Kemudian. Amma yatasaalun. Amma yatas'ain. Amma yatasa'a. Bukan ain ini a. Ini ain. Am. Amma yatasa'alun. Ini a. Alun hamzah ya. Kemudian. Ulang ya Pak. Enggak. Boleh. Amma yatasaalun. Amma yatasa'alun. Kemudian. Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Aiza kunna izoman. Aida kunna idoman nakhirah. Aiza kunna izoman Nakhirah, bukan nagirah, nakhirah khi. Aiza kunna izoman nakhirah. Nakhirah, pendek. Kalau di Jepang ada bagiroh, bukan bagiroh. Bagiroh. Apa ya bagiroh artinya? Nggak tahu. Kalau nonton film. Bagiroh, nakhirah. Pendek. Aiza kunna izoman nakhirah. Aida kunna idhaman nakhirah. Kemudian. Ulaika ashabul jannah. Ulaika ashabul jannah. Kemudian yang ini. Yuk, an-nari. An-nari zatil waqud. An-nari zatil waqud. Izhum alaiha qu'ud. Idhum 'alaiha qu'ud. Inna jahannama kanat mirsada. Inna jahannama kanat mirsada. Inna jahannama kanat mirsada. Lit ya Pak? Iya. Bacanya. Littaghina ma'aba. Jangan ma'abah, jangan ada hanya ya. Ma'aba, ba. Jangan ma'abah. Ya lagi. Littaghina ma'aba. Iya, bagus. Kemudian. Innahu laminal kazibin. Innahu laminal kadzibin. Summa
أغرقنا الآخرين ثم أغرقنا الآخرين ولا تبطلوا أعمالكم ولا تبطلوا أعمالكم ثم قضوا أجلا ثم قضى أجلا فيها سرور مرفوعة panjang. Ya, Pak. Fiha sururum marfu'ah. Fiha sururum marfu'ah. Pinter Wa sekarang. aks Ya. wa akswabum mau Jangan kepanjangan, Mak Tobi cuma satu alif ya. Wa akwabum maudu'ah. wa akswabum maudu'ah. Wa akwabum maudu'ah. Kemudian. Inna haza layas Inna haza layas'un Hehehe. ajib. Un ya Pak. Astagfirullahaladzim. Inna haza laya Inna haza layas'un Hehehe. ajib. Inna hadza la syai'un Lah saya astagfirullah. ajib. In innaha inna haza lasai Pak. Ya. Inna haza lasai'un ajib. Inna hadza la syai'un ajib. Kemudian Innahu hamidum majid. Innahu hamidum majid. innahu Hamidum. Innahu hamidum majid. hamidum. Innahu hamidum majid. Innahu hamidum majid. Inna ilaina Iyabahum. inna Inna ilai. Kalau inna di sini ada matobi'inya ya. Pak. Kalau inna kayak gini nih tulisannya. In tuh ada Inna naknya. ilaina Inna. Kalau ini inna innya aja yang panjang. Yaitu n-nya 2. Mungkin 3 tuh. In A-nya 1. Inna ilai. Inna ilai. inna ilaina iyabahum. Suaranya kenapa kadang-kadang gede, kadang-kadang kecil? Inna ilaina iyabahum. Inna ilaina iyabahum. Summa alaina apa nih astagfirullahaladzim. Summa inna alaina hisabahum. Summa inna alaina hisabahum. Iya, kenapa ini suaranya? Nggak pakai headset ya? Pakai Pak. Pakai, Nggak tahu ini. kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Mungkin handsetnya ini Pak rusak Iya. lagi. Tahu.
Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Ini ada di Quran ya. Ini. Kemudian pada khuli. Fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Wadkhuli jannati. Baguslah ya. Insya Allah. Diulang-ulang aja, tinggal ngulang-ulang. Wah udah. Ustadzah Yani Bengkulu. Wah hebat banget ya. Amin insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kabbaro yukabbiru. Kabbara yukabbiru. Rattala yurattilu. Rattala yurattilu. Assara yuassiru. Hasara. Asaro ya Pak. Asaro. Astagfirullah, Bengkulunya ke bawah. Assara yuassiru. Asaro Asaro. yuasiru. Asaro yuasiru. Asaro yuassiru. Asara yuasiru. Ajjala yuajjilu. Ajjala yuajjilu. Lahana yulahilu. Salah. Lahana yulahinu. Lahana yulahinu. Kemudian Sakhoro yusakhiru. sakhara yusakhiru. Rabbi zid. Pendek B-nya. Rabbi zidni. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Ini banyak jam kosong hari Rabu. Ini baru Rabu pagi. Rabu malamnya kosong. Nah yang kalian yang mau double. Pak Hari saya seminggu 3 kali. Nggak apa-apa 2 kali. Yang penting ada kuotanya, ada waktunya ya. Daripada kosong. Tahu kenapa nih Rabu nih malam kosong. Baru alhamdulillah ada Kak Lestari Ahnan mau katanya ngisi. Boleh nggak apa-apa Pak Hari. Saya seminggu 3 kali 4 kali nggak apa-apa kalau kosong mah ya. Daripada kosong gitu. Mbak Yani ini sibuk sekarang di ngajinya di mana-mana. Iya udah boleh lah kalau ini ya ini Rabu besok malam kosong nih banyak yang kosong. Rabu malam itu baru jam 19 baru jam 20. Berarti 3 lagi ada Kak Lestari Ahna nih jam 21 mungkin ya. Nanti yang lainnya misi jam pertama sama jam terakhirnya. Ini banyak yang kosong, Kemis juga. Ini pada ini kali ya, pada pintar. Pada nggak ada kotanya paling Pak. Mungkin juga ya karena susah kuotanya ininya, ngisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ya Pak. Boleh. Warzuqni fahma. Warzuqni fahma. Alhaqumul takasur. Surnya pendek. Alhaqumut takasur. Kemudian Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Apa ini? Innal abrara lafi na'im. Innal
abrara lafi na'im. Wa innal fujjara lafi jahim. Wa innal fujjara lafi jahim. Subhanallazi Mhm. sahha. Sakhkhara lana, ini doa bepergian ya. Iya, Pak. Subhanallazi sahholana. Sakhkhara lana. Sah. Ho-nya dibaca dulu. Subhanallazi sahkhara. Sakhkhara lana. Subhanallazi sahkhara lana. Kok sahkhara sih? Sakhkhara lana. Astagfirullahaladzim. Subhanallazi sahkhara lana. Sakhkhara lana. Sahkhara lana. Subhanallazi sahkhara lana. Sakhkhara lana. Allah ya Tuhanku ya Rabbi. Subhanallazi sahkhara lana haza. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Kemudian Wa ma kunna lahu muqrinin. Wa ma lakunna Wa ma kunna. wa ma kunna lahu muqrinin. Wa ma kunna lahu muqrinin. Iya. Tinggal ininya aja. Tinggal sering dilatih. Ya. PD-nya ditambah. Ini ketakutan masih kayaknya. Badala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baddala yubaddilu. Badala yubaddilu. Azaba yu'azzibu. Apa Pak? Betul ya? Azana yu'azina. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ampun. Azana yu'azzinu. Azana yu'azinu. Karrama yukarrimu. Karrama yukarrimu. Wazzara yuwazziru. Wazzara yuwazziru. Fassara yufassiru. Fassara yufassiru. Bassara yubassiru. Bashin. Basyara yubashiru. Kemudian Basyara yubassiru. Basyara yubashiru. Wa asaral hati. Haya. Hayau bukan Pak. Bukan. Iya. Wa asaral hayatal taddu ya. Het. Apa Pak? Iya. Wa asaral hayatad dunya. Itu jadi diidgomkan ya. Idgom biguna berubah menjadi idhar mutlak. Jadi nggak idgom lagi. Kenapa? Karena nun mati ketemu ya kan idgom biguna. Tapi karena ketemunya satu kalimat, satu kata, tidak dibaca idgom, tapi dibaca idhar mutlak gitu ya. Ya. Wa asar
wa asarul hayatal tad tadud wa asarul Iya. wa asarul hayatad dunya Wa atharal hayatad dunya. wa Wa kazzaba bil. kazzababil ya Pak wa Iya. kazzababil husna Mm-mm. wa kazzababil husna Wa kazzaba bil husna. Kemudian. wala wala malaku apa sih Ya, wala malaku ala arjaiha wal malaku ala arjaiha. fakazzabuhu wa fa'aqaruha fakazzabuhu Fa'aqaru. Astagfirullahaladzim. Fakazzabuhu fa'aqaruhu. Fa'aqaru pendek. Fakazzabuhu fa'aqaruha. Fakazzabuhu fa'aqaruha. Fakazzabuhu fa'aqaruha. Kemudian Fi suhufim mukarramah. kaz mukarramah ya Pak Iya. ujungnya. Fi suhufim mukarramah. Fi suhufim mukarramah. Kemudian marfu'at marfu'atim mutahharah. mutahhar Kenapa? marfu'atim mutahharah Marfu'atim mutahharah. ma uhiya ilaiks Ma uhiya ilaik. ma Kemudian uhiya ilaiks ma uhiya ilaik. Kemudian sabad bad dari mana? Titiknya di atas, Neng. sanad Sanad. sanad zabani Sanad'u zabaniyah. sanad zabaniyah Sanad'u zabaniyah. Kemudian wa huwas sami'ul alim wa huwas sami'ul alim. lanakum Astagfirullahaladzim. Ini terjadi kemarin saya omelin Bu Arum, terus kemarin Bu Sumini Alip, sekarang dirimu karena memang tasdid ya, jadi bukan
ngomel benci nih, ngobil sayang. Karena memang tasdid. Lanakunanna minasyakirin. Jadi latihannya kayak gitu tasdidnya. Terus hurufnya nih sering lupa nih. Kenapa nih? Ayo. Nggak tahu, Pak. Aku nggak tahu. Lanakunanna minal Lanakunanna minal syakirin. Lanakunanna minas. Jangan mina kan alif lamnya nggak dibaca. Lupa ya yang Lana kebagian tadi. lanakunanna Minas. Minas. Kan alif lamnya nggak ada tanda. Tadi udah dibelajarin. Yang dibaca itu kalau alif lamnya ada tanda nih. Wahwas samiul nih dibaca. Wahwas ini nggak dibaca. Ini pun nggak Oh iya, dibaca. yang itu nggak diangkat. Dan Itu aku alif lam mana minas. samsiah. Minas nyamber ke sini nih. Ya. Lupa, Pak. Ini alif lam samsiah ya. Bener ya. Kadang-kadang memang begitu. Kita sudah paham di teori, di praktek kita masih ya namanya juga baru latihan ya. Nanti setelah terbiasa insya Allah. Ya. Lanakunanna Lanakunanna minas sakirin. Lanakunanna minasyakirin. Kemudian pinterlah. Makin bego. Iya kan memang begitu. Jadi orang yang belajar itu dirinya semakin bodoh merasa. Tapi di mata Allah, di mata orang dia mulia. Orang yang nggak pernah belajar itu dirinya merasa semakin pandai. Padahal dia bego gitu loh. Jadi ibarat dunia ini. Kita haus, semakin kita minum air laut bukan hilang hausnya. Tapi semakin haus gitu. Itu ibarat dunia ini. Jadi kalau belajar itu kadang-kadang kalau kita nggak belajar mah perasaan pinter aja. Sudah belajar, oh ternyata ini belum, hukum ini belum, fikihnya belum, tafsirnya belum. Banyak yang belum ternyata ya. Begitu, Neng. Nah, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nassoha yunasihu. Nasoha yunasihu. Paddola yupaddilu. Faddala yufaddilu. Khatta'a yukhatti'u. Khatta'a yukhatti'u. Nazzafa yunazzifu. Nauzafa yunauzifu. Aba yusaibu. Sa'aba yusa'ibu. Apa ini, Pak? Akhim. Saghara Yusaghiru. Saghara yusaghiru. Wasma. Iya, Pak. Wasmata. Wasama. Astagfirullahaladzim. Ya nih. Bego. Enggak apa-apa. Wassama iwat toriks. Wassama iwat tariq. Wassama iwat tariq. Wassama iwat tariq. Kemudian. Wama adro kamat. Wama adro kamat torik. Wama adraka ma tariq. Kemudian. Wa izal jahim musuk. Wa
Wa izal jahimu musuk Pak, gimana bacanya? Iya. Itu Wa musuk rata. Wa izal jahimu rata. Su'irat. Su'irat bukan maerat ya. Oh iya. Su'irat. Wa idal jahimu su'irat. Itu. Wa izal Wa idal nyamber. Wa idal. Wa izal jahimu su'irat. Wa idal jahimu su'irat. Ulang Pak. Iya. Wa izal jahimu su'irat. Wa idal jahimu su'irat. Wa izal jannahu Wa jannatu. idal jannatu. Jannahu kan ada titiknya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Aduh. Wa izal jannatu uslipat. Ujliput. Wa izal Liput. Liliput. Wa idal jannatu uzlifat. Kenapa ini ya? Wa izal jannatu uzlifat. Wa idal jannatu uzlifat. Wa ma lahum anha. Wa ma hum anma bighaibin. Wa anha. Ini ha kalau gini ya. Kalau ma tuh ke bawahnya cuma satu. Di Bengkulu ini ini mim ya, bukan ha. Enggak, jangan Jangan. bawa Bengkulu. Oh, jangan. Kirain di Bengkulu. Di Bengkulu Bang enggak ya? Enggak, ini versi aku sendiri. Oh, kirain udah berubah. Saya juga kaget. Wa mahum anha bighaibin. Pak, yakin ini bukan faktor umur ya, paling faktor ngantuk paling ya. Ya, faktor apa nih terserah. Mau umur juga mungkin kan udah 50 lebih kan? Sembarangan. Iya. Wa ma hum anha bighaibin. Jangan bego, bigo ya. Bigo. Wa ma hum anha bighaibin. Kemudian innallazina yaguddun. yaghud innallazina Yaghudduna aswatahum. innallazi yaghuddu Nanya ketinggalan. innallazina yaghudduna aswatahum. Innalladzina yaghudduna aswatahum. Ulangi Pak. Iya boleh. Innallazina Innalladzina yaghudduna. Innallazina yaghudduna aswatahum. Innallazina yaghudduna aswatahum. Innalladzina yaghudduna aswatahum. Kemudian wa alhiqni bis-solihin. wa alhiqni bis-salihin. Kemudian Wa innahu laminas sodiqin.
Wa innahu laminas sadiqin. Kemudian Wabi wabi asam sawa waz wabi asamas wazo wabi asamas wazolimin. wabi samas mas wazzalimin. Wabi asamas wazolimin. Wabi samas wazzalimin. Kemudian Ini apa? Ini sinnya panjang ya, Pak? Maksudnya kok iya. ada ininya? Ya, Ada benar. alis-alis Jadi kan tebal. matobi'i. Karena ketemu Ya, hamzah, alis ini yang panjang sinnya bukan wawunya ya. ya, ya, Wasu'alal. ya, ya, Pak. Wasu alal wasu Wasu'alal. wasu alal kafirin. Wasu'alal kafirin. Wah, pandai sekarang ya. Lupa-lupa dikit, paling nun ketukur ba. Apaan? Makin bego, makin kesini. Belum. Proses, semuanya proses. Tenang aja. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Khop papa. Jangan hop apa. Khaffafa yukhaffifu. Oh iya Pak. Aku tadi takutnya salah ngomongnya Pak. Oh gitu, tenang Khop aja. papa yukhop ibu. Coba dicapa dulu, tuh ada tulis karantina gimana? Ya, assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teteh. Teteh, kangen nggak denger suara Teteh? Apa kabar Bosong. Teteh di sana? Teteh, kangen sama Teteh. Lagi karantina dari Oman, Teh. Kemudian, aduh Wak kalau udah lama. wak kozo yuwak kizu. Padahal nggak ketemu sama Bu Lilis tuh hanya berapa hari ya? Ini karena Ya, kemarin aja rasa perasaan udah 1 bulan gitu ya. Masya Allah. Sudah biasa ngomelin Bu Arum hingga ketemu-ketemu. Pak Haidi juga ya. Khaffafa yukhaffifu. Kemudian. wak kozo yuwak kizu. Waqaza yuwakizu. Kana yusakinu. Sakana yusakinu. Allama yu'allimu. Allama yu'allimu. Ammana Ditahan. yu'amminu. Gunnah. Amma. Ammana yu'amminu. Oh, harus gitu ya. Ammana yu'amminu. Ammana yu'amminu. Manna'a yumanni'u. Manna'a yumanni'u. Ka'annahum lu Lu'um. Lu'um. ka'annahum lu'lu'um maksnu. Iya. Ka'annahum lu'lum maksnu. Lu'lu'um. Lu'lu'um. Lu'lu. Ka'annahum lu'lu'um maksnun. Ka'annahum lu'lu'um maknun. Kemudian Ala sururimmu. Muttaqo. Sururim Muttaqo. muttaqobil. Ala sururim muttaqo. 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 Bukan muttaqo. Bukan. Muttaqo.
Nggak ada titiknya di situ. Ala sururim Bukan, muttaqabilin. mutako. 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 Mm-mm. Mutako. Ala sururim Bukan. mutako. Kalau belum bisa, saya nggak Ala mau turun di sini aja biarin. bentar. Ya, Sampai akhir. Allah. Dengerin. Iya, Pak. Ini pokoknya Ala ala sururim sururim mutako. mutako. Oke. Bukan mutako. T-nya nggak ada 2, T-nya 1 ya. Ayo, Mutako. lagi. Ala sururim mutako bilin. Gitu. Ala sururim mutaqabilin. Kemudian. Tuh kan ini panjang. Mana? Bagi 2 aja. Walaqad makkannahum fima. Emang ini ada tasdidnya. Lo tanya Bu Arum. Di sini, aduh susah banget. Disentak-sentak gitu ya. Latihannya tuh memang lumayan. Kalau bagi 2 berhentinya di mana, Pak? Di Pima boleh. Walaqad makkannahum fima immakkannakum fi. Ada tasjid itu nyambat apa-apa. Yuk coba. Pokoknya Jadi makan-makan kamu ya. udah pandai sih biasanya. Ya, pokoknya makan-makan dah. Walakod makan. Walaqad. Kalau Allah sugro. Walaqad. Bismillahirrahmanirrahim. Walakod makannahum. Walaqad makkanna. Walakod makannahum. Makan. Walakod makannahum bima. Walaqad makkannahum fima. Ayo, terus bagus. Mulangnya dari mana, Pak? Dari Pima boleh, dari makannakum boleh, dari walaqad lagi boleh. Enggak, jangan. Ulang lagi. Fima immakannakum fi. Walaqad makkannahum fima immakkannakum fi. Oh, gitu. Besok ulangi lagi ya. Kalau ngajarin Iqra 5 tuh ekstra. Suara saya kadang habis kemarin lagi sama Bu Arum tuh. Habis-habisan. Terus Iqra 5 sama siapa kemarin lagi? Bu Sumini sama juga. Sama ini Yani, tapi sama Yani mah saya nggak berani nyentak, takut disentak lagi. Ntar dibilangnya apa gitu. Ayo, Raita. Kalau Bu Arum mah udah paham dia. Kalau Yani nggak berani saya. Aro, ai. Kan bengkulunya keluar lagi. Bengkulu keluar. Aro aital. Aro aital lazi yanha. Aro aital lazi yanha. Kemudian. Apa ini, Pak? Abdan iza sholla. Abdan idza shalla. Hatta alal mahsini. Hatta. Saya baru tahu ini kalau ini hatta ya. Hakko salah, Pak. Hakko. Aduh. Lah ini ada ini, Pak. Hah? Apa ini? Hakko bacanya, Pak. Iya, hakon. Hakon ya? Ya. Iya, makanya aku bingung tadi, Pak. Hakon apa hakon? Ya, hakon. Iya, karena itu ada tanda baris 2 itu. Hakon panjang nggak, Pak? Nggak panjang. Kalau dihentikan kan hakko. Kalau ditulisin hakon, jadi nggak panjang. Hakon alal muhsini. Hakon alal muhsinin.
haqqan 'alal muhsinin. Wa illa taghfir Hei. li. Wa illa Wa illa wa illa wa taghfir li. illa Wa illa taghfir wa li. illa Oh, panjang ya, Pak. iya, Batobi kan? Wa illa taghfir li wa Keselak ya. Wa illa kayak keselak. Wa illa taghfirli. Nah, biasa wa aja. illa taghfir li wa tarhamni. Wa illa taghfirli wa tarhamni. Min ala salim Min ala bukan ala asalim. al asalim. Iya. Min asalim musaffa. Min asalim musaffa. Wattaba'aha hawahu fatarda. Wattaba'a hawahu fatarda. Diulang-ulang dulu ya. Ini udah bagus. Ya, Cuma Pak. ada beberapa yang huruf yang kurang mantep. Dimantepin lagi insya Allah. Besok halaman 20. Tapi udah bagus kok. Ini Udah ya, Pak ya. Iqra 5, Iqra 6 itu udah memang kelas ustaz dah. Kalau 5, 6 udah bagus, biasanya ke Quran lancar. Gitu. Pak, udah sampai sini aja ya, Pak ya. Iya, sampai sini baca. Kasihan takut stres nantinya. Terima kasih. Terima kasih bila itu. Sadaqallahul azim. Sadaqallahnya jangan kayak mbek. Sadaqallah. Sadaqallah gitu tuh. Sadaqallahul azim. Jangan sadaqallah, sadaqallah. Sadaqallah, sadaqallah. Bukan qallah. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Iya, orang Bengkulu. Nggak apa-apa lagi belajar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.